E hihiri ana ngā whare pukapuka o Tāmaki ki te āwhina i ngā tamariki, ki te ako ki te pānui. Tuia ki tēnā e pū ngana nā rātou ki te whakatū hōtaka reo Māori, hei takitaki i ngā whānau i roto i te raumati e tū mai nei. Kua roa te whānau Hill Māori e tautoko ana i e nei momo hōtaka a ngā whare pukapuka o Tāmaki, kei a Manawa Wright ngā whakamārama. I rawa ngā mahi. E kore e tāia te whakahe he pukinga nui te pānui hei ako mā a tātou tamariki. E whakarewa hia ana ngā whare pukapuka o Tāmaki i te kaupapa pānui, o kia mai a te whai. Ka hara mai ngā tamariki ki te whare pukapuka mā rātou i whakaki o rātou pepeha, te oati kia pānui rātou, tētahi pukapuka ia rā, ko tērā te tino hiahia. He rau mi ako mō te wā o ngā hararei. Nā Katarina te haikōkō mataira i whakamāori. I nāia nei, kei roto i te reo. Kārehe utu mō ngā whānau, koira te tino painga o tēnei kaupapa. Ai. He rau mi pai anō hoki tēnei mō Mary Hill, ki te whanake i ōna pukinga ki te reo Māori. Yeah, so it's helped me as a mum. Koia nei te tau tuatoru ko rehita tia ngā mahanga a Hill mō te kaupapa nei, a rā ia Quinton Dawa ko Curtis. I never got the opportunity to do this kind of stuff when I was younger, and it gives them the opportunity to meet new people, gain more knowledge about different cultures, whereas I don't get to do that. He rau mi pai hei patu i te whakamā. One of them's quite shy, and it brought out that shyness in him. It made him feel more confident about himself. Also, their reading, they picked up a lot in their reo. Hei tāpiri tanga pai, ko ngā kēmu ako. Find out what challenges they have this year to see if it's more challenging than last year. He wā ako toa engari. E tata ki te kotahi mano ngā tamariki Māori, he te kau ōrau rānei kua whai āwhina i te kaupapa nei i te tau kua pahure. E tata ki te kau mano ngā tamariki whakapapa huhua, puta noa i Tāmaki i rehita i te rātou. Kuia he whāinga mo tēnei tau, kia piki ake ngā rehitatanga Māori ki te kau mawhitu ōrau. Mātou nā kaimahi Māori i whakarite te kaupapa te pahore o rehua, ana nā mātou i whakaotina mahi mo nā tamariki i roto i te kaupapa nei. He hua anō hoki kua kitea. Because it helped them as a person, like just knowing that there's other nationalities out there, not just Māori. Ko Quinton Dawa ko Curtis tētahi o te ono te kau ōrau i ngā kau titi kaha nei ki te pānui. Ka whakare waina a kia mai a te whai i ngā whare pukapuka o Tāmaki hei te mane e tū mai nei. Manawa Wright, te karere.